nampiang nar katang na ka join ni inu da pran ke dam aphuthak Keronia ra thorpak pen nampi rai ko masai hem ka chikom dam Habjan Student and Youth Development Committee ningka nisi ke chok mahang ke thekar ni katalon Khonsing tok bia me thang hem pini chujun charklipon Dongmukak Longkam Teron Auditorium holalong bamboo plantation awareness pedopon Rinti the rong marjong along donria long eki somlapen locharli risoe janga tumaphan karchu Bike accident pe na jok inut karbi raju ingtia pran kedam APHLC party hin pe na kemanga son kapachun ponjia phan Keroni pen hamren an bike la pen autorally ka chejeng Kardom pini prime time than bang pini limetin han sepi non arjek tha birtang ton pen Keroni Southern Range Forest Department ang kang PRLO arjiding tuipen rongarlo nampi ingnar kapirno ajoyne Keronia ra datum do thekthi sang thekthi kai ke okchekom rom sikidonang lapuson okchekom rom apor to veajo por phai kris ya por hut rainama rong amekar asok rajbhar arta thongke brahini aphan ahemar pongtong tekang wang aphit abang phuaphan riblokamat sak tekang bob bangso joyni Keronia ra datum aning kipung ajoyni kithia bang phuaphan tangkalak kep lapen khiti kan hoka tumaphan compensation pipon vek nang jipu aning kipung chipaklangsi Keroni Southern Range Forest Department asai hemalong an dambaksi chikom dampaklo lapen labangso chikom dampak apor hut forest sai khia tumpen pachini dun atengke DFO pensi kachingwai jia phanwang bom lo pusi pachini pon Keroni pen Joyram Kathar 365 News India আপোনালোকে গম পাইছে আমাৰ ইয়াত খেৰণী ৰাণাইমাত অশোক ৰাজভৰ ৩৫ বছৰীয়া তেখেতক হাতী গছকি মাৰিলে আৰু এই ঘটনা কেৱল আজিয়ে নহয় আজি 10 বছৰৰ পৰা হৈ আছে আৰু ক্ৰমান্বয়ে হাতীৰ যিটো উপদ্ৰৱ খেৰণী ৰেঞ্জৰ আণ্ডাৰত এইটো বৃদ্ধি পাইছে ৰাইজৰ যিমান ফচল আছে গোটেইখিনি তেওঁলোকে তহলিং কৰি দিছে আৰু কোনো ধৰণৰ চৰকাৰে এই ওপৰত কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাই গতিকে আমি ৰাতিপুৱা গোটেই পাব্লিকক লৈ গোটেই পাব্লিক ইয়াত থানাত আহিছে তেওঁলোকে ন্যায় বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোকে কো বিচাৰিছে যে যিখিনি সমস্যা হৈছে আজি ফৰেষ্টৰ হাতত কোনো তেনেকৈ প্ৰটেকশ্যনৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই আৰু ৰাইজে প্ৰত্যেক দিনাখন এজনকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে গতিকে তেওঁলোকে পাৰ্মানেণ্ট সলিউশ্যন বিচাৰিছে আমি ভাবিছোঁ ইয়াত বনৰীয়া হাতী মোটামুটি 2-300 মান হৈছে তেওঁলোকক ক'তবা লৈ যায় কাজিৰঙাতে লৈ যাওক তেওঁলোকে তাত সুৰক্ষিত ব্যৱস্থা কৰক আৰু ৰাইজৰ যিখিনি ধৰক নষ্ট হৈছে তেওঁলোকক এটা কম্পনচেশ্যন দিয়ক আজি যিজন ব্যক্তিক তেওঁলোকে হাতীয়ে মাৰিলে কমছে এই পৰিয়ালক তেওঁলোকক 10 লাখ টকা তেওঁলোকে কম্পনচেশ্যন হিচাপত দিয়ক গতিকে আমি ইয়াতো আহিছোঁ ৰেঞ্জাৰ তাত আৰু ইয়াতো ৰেঞ্জাৰ নাই গতিকে তেওঁ ডিএফঅ হওক আহাৰ পিছত ৰাইজৰ ওচৰত তেওঁ উপস্থিত হওক আৰু তেওঁ এই হাতীখিনি কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে তেওঁলোকে বিহিত ব্যৱস্থা লওক এয়াই আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ আৰু এই ডিমাণ্ড লৈ আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু ডিএফঅ লগত কিবা অলপ যোগাযোগ হৈছিলে যোগাযোগ হৈছে আমি ডিএফঅক ফোন কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ খেৰণী থানাও সহযোগ কৰিছে ডিএফঅক মাতা হৈছে তেওঁ 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আহিম বুলি কৈছে আৰু যেতিয়া আহিব আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব তেওঁৰ লগত আমি আলোচনাত বহিম Lower Habjan LP School along Lower Habjan Student and Youth Development Committee ningkani sige chok mahang ke thegarni aliralon pen katalon pon LHSYDC Meipu Pandit Tiso Pensi Mai Charipon Lapen LHSYDC Kongjun Bang Wilson Rong Parpen Cherap Chitudun Bangso katalon along Aluhiaman Pen SGB Mate LHSYDC BD Sir Tom Singing T GB Mate BD Sir Bapuram Terang Lapen Tebok Terai Rong Asaratum Chitong Dun Pini Ingdeng Sim Hangket Hegar ni Katalon Anarlo For Musumara Tumapan Ason Kapachua Saideng Pon Dipupen de Baramkat 365 News India Nilitung Pini Ladakh Lower Habjan Youth and Development Committee pula bangso keseng pon ningkan si kecok lo la sila bangso pini kam hang ketek ani ketalon lo la bangso hang ketek ani nilitung ketalon pon pini ka duga we arong tin pen nilitung iria arong asana pini dak na chetong dun la penilitung la bangso Lower Habjan Youth and Development la bangso committee am hang ke patek ponangkok kala heno nilitung Ladakh Karbianglong a headquarter dipu kete bok nai nilitung dhonsuri mate heno nilitung ke pap phinai nilitung ahawar heno lasi nilitung bihek ma ke thek long ko puson ma la puson sinon puta dolang
nilitung kena anta menang litung teknologi kadu ko betame nilitung hakope na anta lang bunga lang si junang bom lang na anta men nilitung hakope la son habita tuar si chilat bom nang lang non puan tame lastin nilitung la bangso ke pacing thur ponji ko puson si litung ha warong ke paklar ponji ma kicing thur pon thei ma la bangso aphan ke pa prang ponji aphan posil tung la bangso yut bang ke amang pathek ponang koklo la bangso ke seng pon det na pinil tung ningkan siang bong nil tung arong tina me osmar lo pachar li nangji lapen ko puson se somara ota dur api apotung school toy nangji non puan da mendel tung ke la puan di phurong supi ke tibok putame school ke toy dunde lu ke pachalin thekte a hem la puson a hem hum ta dupiklang hala tung phanta menil tung penan awareness program kuri lo ang bom lom lockdown do ko manil tung ton kok lo non puthoda ko la bangso awareness program tan tung pajut pon thul po lasi ke wang jilang ani nilitung ada ke pa phi hupen ke pa prang dun thekji ba kadu go ve riso yang stame akimi atuar ansu sing paprang nun thegi phansin ni tula bangso a committee bang amang pathek ponlo la bangso a committee pini bang nikan sike chok amang thek ani katalonik lo pini ni phai kre phor ni buthonga ji lokso tok bia rong amekar khonsing tok bia hem pini hemang tar mate chujun charkli pon laso hemang tar ningkan krihini pensi charkli pon puta alang litum pen chethan pon alang litum aonga ni aphili don rap kadu ka veang chetong si bangso chujun mesen pen charkli pon buthonga ji pen anan be 365 news india kan thokke pe stop bolu hai ta kan krihini pe nesan ta kep tong telo PPR na mo ya ke to ke ke bang ji tha mi lo ko hok ni tu cho ha pini arkoi ni phai kre phor ni Dongmukak Longkam Teron Auditorium holalong por phai ke papor malompen bangso awareness program pangcheng pon bangso longman ke do karbiang long autonomous council em rajuti so chetongdun anbarta BJP Mahamaya Mandal President Purnoingti Manayingti Pietum Chetongdun Assam Bio Refinery Private Limited Pen di Pranab Kumar Nath Lapen Hidam Ton Sana Alang Litum Pen Cheka Klim Ki Enang Ji Lapen Chek Pen PPSon Long Ima Lahihui Chek Ki Ening Ke Hanga Tumapan Than Pon Lapen Bangso Chek Tami ABRPL Pen Mata Namji Puta Chek Chutikiara Tapan Aning Parung Pon Uthunga Ji Pen Anan Be 365 News India de la bamboo plantation alam de kita kan ini so itu ke do bom mai la bagi actually legal to oil refinery tai sala da ke dam tu la sut hanun je la cek ko mana la bambu cek itu pen ini baru jadi keselamatan awareness program ini dagili tu nomati Muhammad ko nomati lahi alom ini si awareness program ini si organize with walam mane le pen poyal hedi non rason bo le pen budak kali le maning hang interested Kardom nili tum karbi kursa chinglo mamai KKCA hin pen tiri pialong ke sulang pon bom nang tum kadu ka wia thengno ethe alam pachini gangtung do khei ke doan mate sumsiang jati jabol kapek sitame mate karbiam sitame nang tum yang si somsuri si sosea ke so nang bang arjon long do plotangte nabang so ke so penga chepa meji aphan nili tum KKCA long nang humri iktame nili tum along nang humri pe nang tumake so chepa jok bon long ji
lapena duntu ni tum labang soron ke klem pon lake karbi guru sa ching ramai pe labang ke aron barim hempu mukrang pira singja arnam tharo aron aptang pe si hakko pirthe plangrap pe si ni tum nang ke klem nang ke dang si ni tum pen kapachinia teng pen ai tum nang ka humri pen labang so ke so don ra pen kadu ka be pen rek dok rek ni ki do ra pen je phan si ni tum ke si hin pen na tu phan pachini phan kardom Lakha Troxy Kopili constituency ang kangar lokedo Kheroni High School Pachuak Lamalong bike lapen auto rally chejeng pon bangso ka chejeng pon nang kok alam theke inglong aswa jakong mate 6 sidul puthot kapang tangpon thujia phan Karbianglong Autonomous Council ajakong chilong nangpo lapen bangso amayalong APHLC party convener joining tikathar pen kaning je pon ke prabjin pen Kheronia men phelang pi lapen baithalang so men wathatlang su pusi punang po pusi ning je pon Kheroni pen Jairam Kathar 365 News India আমাৰ APHLC উদ্দেশ্যটো এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰা মানুহবিলাকে আমাক আৰ্হিপাতত স্কুল টেক্সট বুকতে লিখিছিল যে কাৰ্বিসকলে অকৰা বুলি মিকিৰ অকৰা বুলি নাগা লেতেৰা বুলি নাগাসকলেতো চাফা হৈ গ'ল গা পা ধুই পেলাই কিন্তু আমাৰতো অকৰাটো অন্তৰৰ কথা সেইকাৰণে অন্তৰটো যদি নহলাই আমাৰ চিন্তাধাৰা যদি নহলাই তেতিয়া আমি অকৰা হৈ থাকিম সেইকাৰণে আমি অকৰা নহবলৈ আমি সেইটো চিন্তাধাৰাটো উদ্ধৰণি কৰিবলৈ আমি এই প্ৰচেছনটো লৈছোঁ আৰু আমাৰ 6 শিডিউলটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগে 6 শিডিউল আকৌ শক্তিশালী কৰিব লাগে যিমান আমাৰ পাৱাৰটো নষ্ট কৰা হৈছে সেইবিলাক পাৱাৰ আমি আকৌ ঘূৰাই পাব লাগে আৰু আমি অট'নমাছ ষ্টেট পাবই লাগিব কাৰণ এইটো কনষ্টিটিউশ্যনতে লিখা আছে আমাৰ ৰাইট আমাৰ কাৰ্বিসকলৰ আৰু ইয়াত কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওত থকা যিমান হিল ট্ৰাইবছ আছে এখেতসকলৰ তেওঁলোকৰ ৰাইটছ সেই ৰাইটছটো আমি পাবই লাগিব আমি যিটো প্ৰাপ্য সেইটো আমাক দিব লাগে বুলিহে এইটো আমাৰ কাম এইটো আমাৰ APHLCৰ উদ্দেশ্য আৰু এইটো আজি প্ৰচেছনটো এই মানুহবিলাকক সতৰ্ক কৰিবলৈকে আমি এই প্ৰচেছনটো লৈছোঁ Patumi ni phai krep lia jo por phainer kebra chitim malom ihum bike dam bom hot truck kate warabang brake ke khangamat aphi pen bike pen kidun bom tum hun milan ki onga jok truck aphi patong dera jok chingkoi phit tong sekot pen Dongmukak hospital along se ke lang aphan pon lo bonta ko pai ke lang no pen ajok rajuing ti ar tang koi ra truck Dongmukak hospital along amat apran dam nang juilo lapen alang lilong ka chithab dun dineste rang ta kiso hearing tang rakajok no gaw ansi se kelang aphan ponlo apran kidam juya bang pu asar bura saming ti asar pi ka jok ropi lapen alang lichor om puting pi asupi anjana ing tipi arta ningkan nerkep asopo harlong bing ti arta ningkan trok atumaphan cheo tekang nang koklo alang liarong lake langhil saring tiarong birta kilong du na tengke alang litum kijui kilang dampen ahem chewang bom mahotsi ko pai kilang nupen la sop khonang lo birta kerib duna por an ke kithitang ar pum postmortem aphan di phupon tanglo uthunga ji pen anan be la pen langhin pen indrajit rongphar 365 News India Pini por phai krehini ra chiti mapor malom rinti the arong kedam adam prolong donri kaselam ponjia phan long esompon KAC Speaker Longkitimung Lapen KAC EM in charge Higher Education Jagat Singing T Lapen Ronga Sarpen Chinglok Kitheki Dingatum Chirap Chitodun Porpai Sia Por Puthot Rinti The Rong Marjong Arong Komitia Tumche Patir Piponsi Ningkane Sek Lokachar Liari Soeja Atumaphan Archopon Bangso Karchopon Adim Lake Lakha Troxy Bokajan Kaparlo Sukhanjan Rinti The Rong Marjong Arong Aklam Risoe jang atumaphan karchupon chipu amai kachari pon muhuri terang lapenat aluhi ke pachinia por ke enpon khorsing terang aluhi sarpo man pen kachitong dun KAC Speaker Longkitimung lapen man peng aluhi KAC EM in charge Higher Education Jagat Singing T chupha pangjang aluhi bokajan MCB Vice Chairman Sundoring T Rongasar Anand Kiling Rongasar Longing Hi Rat Asai Klem Bang Romes Singnar Hunaram Singnar Pencinglok Kitheki Dingatum Chitong Dunsi Mayalong RDP Dun KAC Speaker Lapen KAC EM Atum Lamtheke Jaipon
lake lo ka charli nang jinon akai ke akenang sot lo thek lo te mithang e keng charja pon thek poputa than pachini HSLC HSBA MA technical ang deng kachipa undu na tumaphan archupon KSC speaker lapen KSC matum arideng pen si archupon rinti the rong marjong arong a committee atumahin pen lo chupidun KSC speaker lapen KSC maphan labang so alo along kijong dun towar lapen kijuna lang akenang so tapen prabjin pen ipipon thek jiaphan chuning ridun Hanjang lang so pen Bisnulekhi 365 News India Extent of pipeline under urban water supply scheme from Bukazan to Rintithe Rongmarjong village under Bukazan town ward number 7 because we are facing very scarcity of drinking water in whole year in absence of good drinking water facilities. Therefore, it also very important and most necessary that of development in human life. The construction of 5 nodes of RCC ring well is required for immediate relief from the scarcity of drinking water for our village. Therefore, we earnestly request to kindly Pinia birta ke lapuan se kangton iglo ajo ke me kurang thu